no Mamadou kadi ko telen mombeja kankala betuɗen ko toon mi ƴettirimo ko harimo interprète en gimi an ɗin ɓe inne min tigi mi daari mi tawi e nder artiste ɓen fof ko kanko tu wawi yimude gimi an ɗin wono mi yimirta no Ceerno Mamadou. Oui, Ceerno Mamadou. Comprendiɓe jillu ma ɗo mi nani o kono ekidin Ceerno Mamadou. Iwi Doura Bari ko min ati guidude Doura Bari dans la musique parce que Doura Bari fewndo ko jangga no 12e min mbiɗo wadde première année faculté de médecine vétérinaire. Doura Bari immi Kasare o ari o innimmi ko to mbiɗo falano wadde musique mi anda si mi réussi say min ni ɓay tun hiɗa marande giggol musique a réussi say kam e musique ko noon o immori o ardi mi wallitimo mi guidimo mi hollimo ko honno yimirte mi hollimo ko honno jouirta guitare hande hare min immoto no hayka faculté ton min ara ka Saare ko kaw makko oncle makko bappa makko de plutôt wonno DPE on bon hari meɗe mi yayno ɗon mi répéta ka maɓɓe ɗo wonde Ceerno Mamadou. Ceerno Mamadou kono ko Rika atti arde ka l'école Rika mi ekkiti Rika waɗani ɓuri duuɓi 5 ka an Rika komin e Rika tournidayno waɗa concert ji e nder Fouta hari o yo tata ko an mi entraîné mo mi hollimo honno yimirte honno jouirte fou wono o morceau mo mi yimata wonde min jikke bonnatake sa daari accord ji ɗin kanko o yimi muñal bonnata kaminata ɗo woyo debi woyo jikke bonnatake aduna tewtatake aduna daydayge aduna ko hasera kanko in muñal bonata muñal bonata ay c'est les mêmes accords. Ok, ko après no Rika arɗo ƴettu noon Ceerno. On tuma noon mi ƴetti Ceerno Mamadou kadi ko telen mombeja kankala betuɗen ko toon mi ƴettirimo ko harimo interprète en gimi an ɗin ɓe inne min tigi mi daari mi tawi e nder artiste ɓen fof ko kanko tu wawi yimude gimi an ɗin wono mi yimirta no Ceerno Mamadou. Oui, Ceerno Mamadou. Oui, min ni oɗo no mari hakkille few mi ƴettimo noon on tuma mi addimo laaɓe mi wondi laaɓe ɗon ɗe ɗi duuɓi ko mi wondi ɗon fou o ɓurti rodade on tuma kanko tigi mi laɓɓanimo producteur jo min lanci min fuɗɗimo lanceur. Jarama min